Oi, kau! Come with me. This is where our adventure begins. Pese atu mafamatala Lomita mofiele mafaya upuna famatala Uanu Tasi Market ile Pacifica La Samoa La Samoa Paamua uale atua Oia olo ufamai Ao mai kipua kuanga Faamalo situ maupea O te alofa iate oela usamoa Ne mafai o nanamu Samoa, la Samoa, la Samoa. Paamua atua, oia ola ufabae. Ao mai ni pua puanga, paama ositu maupea. O te alofa. You call it paradise, we call it home. This is Samoa. La Samoa. Afio maya, ilo ainga. Le no foanga e matua fata waina i so ostangata. Au e fata pena i mono tu wa esato, siaki mo mo pe balanga i le malava le tele. Ona e anga ine i lo tu ngavandi, o lo o yai le tatou VIP terminal. Ma e whaanga solo ai loa i the security. Ona e ulu whalero lea i se vai ngai matua i maa hofa tele lava lona mātua fi. Le whaleolo airport VIP. O lono winga o oe o se tangata matua tahua tele i ate i matou. E te se e i le malu o te tonu o mātou potu whaatalitali. Ma mai moa i ata ti whanga whaafiafianga ma so o se pulukalame i a mātou wala ata ese ese. O au mea inu uma matau mawha Samoa ese ese mo re taimi mua e te tau nuu mai ai. E le aiso na te tomi a o whaatalitali ai lau whai malanga ese atu. O nei whamarianga uma e te maua i le nao le se lau sa furu lima tala mo tangata mātutua. Ai lua so mara lima tala mo whanau i lalo se furu lima tausanga. E paulawa le mea e te whaia o le totongi online o na whaani leo lau City i le taimi e te taunu ai. E te whaonga ina so o lava se vaenga o le VIP i le pito i lunga po le pito i lana. Mo au whanotanga, Zoom, ia po ni mahalolonga papua o ta pena i lau whainga amlanga. E sili lava lau ainga monu, le Whanaiolo Airport VIP ko. We will not hide. Famalosi keep the flame alive. Samo strong we will survive. Yes, it's safe. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit join us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem.
Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. Sai fu manuia malangi ma. O lo wingo o matai a leota sinau mea tau whao. O a ua lo ia Samoa I nei le matos. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesoasoani I tangata uma o le Pasifika. Ai se a awa e tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o ese tangata e mana o mia se fesoasoani pala au mai tatou ofisa nei Prispeni Australia le o fitu tolu iwa lua wha iwa lima wha. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo Falava and welcome. Keep the flame alive. Samoa strong, we will survive. Yes, SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice.
O le Os Pacific Funerals na whaavaina le tasi le afe iwa se lau i whae Sydney, whaamauina o le lua i au unanga o le whale maliwa Samoa ma le Pasifika, o whaavaina i Australia. O lea ma mia sa oloto e tama whanau lava Samoa. Ua silia ma le tolu sultausanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata, ua tele leanga vaa il whaafoina o lau unanga, ma ua matua fo ile iloa il tautua. Mātou te mawhai lava o na mātou malanga atu i maota malawa e so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma i ta pena i ail whai ngā malanga, mo le ua wala au i aili atua. E ave se aili atua tu vale mane le mautonu a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hali taimi. E tā ua i mātou a tātou tūmanga no ua malu, ma o lana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tau tua i le lua sulwhae tū la i le fitu a solwa yaso, mātou te ngālu lua e tūsam whina ngalo mana onga o a inga, a e leo so mātou manao. Mo le fia māla malama a tili o na sila sila mwhai tau māla malama lea i mātou tū lau whamtalanga le website www.ospacificfunerals.com.au po le telefongi le totongia tasi tolu se lau valu valu ono fitu o le national o lua fitu lua lua fitu fitu wha valu tolu o le mātou telefoni fia viai o whaali mo o tolu tasi wha iwa iwa lua ma fesili mo tama itai pule na omi ma sina mua mana tua nei le tautua o le Os Pacific Funerals Australia lo fale maliu e le momoe ai tautua ina o ile alofa ma le whaama ma avenga. Oi, go! Come with me. This is where our adventure begins. Pese atu mafamatala Lomita mofiele mafaya upuna famatala Uanu bereta sifo ioe ile Pasifika La Samoa La Samoa Paamua muale atua Oia olo ufamai Ao mai kipua kuanga Faamalo situ maupea O te alofa ia te oela usamoa Ne mafai o nanamu maupea o te alofa ia te oela usamoa La Samoa La Samoa Paamua le atua o ia o la ufaavae Ao mai ni pua puanga You call it paradise, we call it home. This is Samoa. La Samoa. Leali
Fia ngai kula fa fele ya kul ko paia mer ko mar yon kupu mo e mo kulanga fa lupe ya mesho o kofi le tua ina tu fo malu o kako fenga malo ya marka po inga kama kinga makua yo ko lawa mo ko mok ya mesho lo kero kako tunu o lo mau fafo ya posa mo fo fa fele ya kule nga fia mer nga fa tai ngi foi kula marka ko po kala mer Tautai A'e fai o masui o kako sumkua ya asiata wa le mafai o nga lava mai o nga ngiso nga fofuanga ngi fo yaso le mafai o nga koe abesea ai wo fia fa ka ngu le ngi ba nga kako po kala i ngai kula ka ke mafukai ya mako fa felo ya mako male au producer ya Carl ya fa pefo ya kausala ya Hana yo mako ba nga lo mak fa ka se kuringi kai mi kako polo krame fa tai lava oke e ka ngile kasi ko yo la kala le lua bilia ku ya sia ka fa mai wole mafai o nga white
ia ngo pe ia si ia ku ka pokalama ia ai ne ai wa be fo nge ia mo e fai o mo se ka ko mafukanga I fa ka fa o per ka ko pokalama sang yo le a fo nge Tautai A'e ia o le vanga mo mua lava e ka kini o mau je wa se kala I le kulanga ka ko palmia o lo manguia lava o le maria ia vai so ngenge o ngo fo file post o le post o ngo fo mo ku pepelo le fan ma a bo ku mo fai mai ele observer me la vala o ka ngo fa se me mo observer ai le ai ia mo ka ko ku ia o lo manguia ka ko palmia lo kulanga umala ia makori fo o ka nguma ka ko ka inge ngusila ele se me fo le fa pe ia le fale se o va so le ko sa ko shakilo ngase ma shakilo ko konga o le wa kam fai lava e fa ka ngu ia fufuanga o mo ko tempo pu ia fa nga fo le kai miwa o malanga mama ye inga ia ma ka ngo fie ma le fo ia kulanga lo so fu malo lo inga o le si vanga o ke mari lo mai ka o ile ngase palmia wa makan kau fai mai ia popolenga funga ia saunga kula epa e fa mai se foi ma funge ma mai nga fa mo nga foi malanga sa se fianga foi I kulanga ngase inga ia sol manguia ai ma fu mai mele ia kula epa onga ole kele o nga sa la wa kula observer before linga mai mo kwa kinga hinga la ka ko kai ia le ai de wa ku kar ro manguia nga so lei fufuanga ele nga kaya kia ia a kako la ko malanga foi peonga la ko malanga mau mai ingei foi ngei e kiloi I kulanga ole nga singa lai onga o mai mau o le so le nga fa pe ingisi le nga fa pe mai ke o ngei le fa pe kula ia si vai ma lise ma sam e kusa foi ma submission sia ko e fa ngei ia leila le ngei o kaya o kaya e ave submissions aloia e kulanga foi kusa male famsingonga male unga le fa ia ai ma se lava ia sam ma si vai ma lise o mari foi o menge wa pe ko ringa e kasi le e nge tulafono ia e lise ma si vai fa mai balu le tulafono ia sam ia e kasi le kasi mala ko ai kelera e kele manga mala la ole o kasi sam le wala nga bat ai o kai aula e ma ko lo ye e funga nge fai la ko submission ya ko ngoi submission e karsa ngai po la ko nga fa salanga la mama a ko fo foi ku ai o la so corse fulu ma singa aso corse fulu o e funga yo o ma singa yo apelila o le ala wele le unga o la ko po la ko nga fa salanga foi o fo ele e ka ko fa singo foi ma fa singonga e ku sai mai unga ia fa singonga wa uma nga fai ia o ka ko o se me foi ka ke look forward uma la vai onga ma ka foi fa singonga nge denga de wa molia ai ma ko de wa fai nga ko rule ia ai o lo le ia sunga fo ia lio ia fa pe fo ka ko le fionga palmia ia mal fionga fo ia pula sa ele manga ko fo fia mo ia pula I fo ngi aso fa se ka ko kala e ko se fo ma fam singonga ia ma se fo me ngo I longa fo ia kaimi a fa nga solo ma fam singonga se o la va inga laule li unga ia pe ka ele ia se ele manguia ka ko so ka inga ia a ko wa o pisile ia langa sunga fo I markele fo fanga o yai ai e ia fo ia sa ka fo ia e fa se so ka inga mangisio se kasio lo ia mai ngai Samoa e le lo ia o mero si lo ia sa ka fo ia ka mo se singa bango inga ia ka ko kalongo inga ka upule ele o sa o fa longo mai e kau fa e le kulanga fo ele o mangingo ele o mangingo la fa longo le kulanga le fa singonga le fio fo ya ko lupe le lo afia se la ultima sukala ai le ka ko lo si fia uma la ko kulanga le fa singonga le
O leo lo whaakali le kāsanga fo e koe lupe polanga apili. E koe ilo le whai unga fo le ale whamsingo sili ia malanga soa kau fo ia Darryl sa whai le whai unga fo ia koe lupe. O lea lara o kako whakarikari umalawa i kulanga lea ingo o malanga aku ia le KC fo le KC whamsingo ia Harrison sila le kulanga le masalo po fai ngoi masinga ngere nga ku yai ia mako foi le ko kalsanga ia ko lupe ko ku ia lo ia ko lupe onga ke me ofia sila ia nga lulu ia mo le bongo le wa mai ia masela le wa kalsanga ia le ko refionga ko lupe fonge ko fam singonga ile ko na fapio ia pole fam singo molunga o le kokonga nga wa mo makar ngo foi masiaka ile baenga le afa pengeila ku lunga ia le la fa kalila le ia submission for lo ia la ko ia pe le kalia pe fa nga pele Supreme Court pole fam singo molunga ia pe me sa o lunga le fonge le ko fapio o le mele ngi mo i lau whaalongo mangi ngi mo i lau vai ele o sao i lau whaalongo o le whamsingonga lea nga mafua mai le se lau lima suka la lea nga ave e whange lea panga pe kelo i do ngā ri i leo malili ngofo vaenga malong wharkua ia seu kusala o pe kelo o le komiki o le whangi o whainga pāloka le whionga koe rupe ia wala kungei avele se lau lima sifuru leo ngā li ilea ia malili ia malonga wharkuofo ia seu e kau iei mangkua ia pāloka ia koe rupe o ngāra le whamsingonga lea le kake karamoso o iei ma lea o mo iei whai ungale a whangi o whamsing siri o le mea kupu ua makauri fo io o whangange o whangange o kuilomba le nga molia le whamsingonga lea ai mo welka ngaka lea panga alema ese le panga pekelo ese le panga alema le panga pekelo o le sui o le komiki campaign ko lupe a le panga alema o whangange o maule a kuilomba ne fa penga ba ai wa avele se lau lima sifuru le ngali ile o malili ma fungenge ma ronga wharkua ia seu le langa ma fua lo le i el whamsingonga lea umaenga wa whaakanga ele el whamsingo ia le moni mau le panga a lema langa moni mau kuskusia po se statement kali el whamsingonga ia malili lea ele i maua ma ele i lakul whamsingonga ka lia whamsingonga ia le whangange ia seu lea le whaikua malili a ele i lakul whamsingonga o ngāra le kau kupu mai le whaavesi lea ma le kulanga le whamsingonga ai inga ua nga lau le whaiunga ua sori kulafongo ia koe lupe ma kua foi o whamsingonga ngi i le whainko e pili ai inga ua lau le whangange le la o kokoa kua baenga le inga ua lau le whaiunga tai ele whaupunga whapea le whamsinga siri ave la le whakongunga le i oile le whangange le whamsi le loia siri e whaisanga suenga i le se lau afe ka la ave mat whaiunga le whamsingonga i le whonga whikalai me ye luanga nga sau kai minga umai nga lau le unga lea ole me mo mua le la le me la le mo mua le ka ke kiro e ole fesili ai se me ngari nga ave fai unga ole la me nga ave le fa konga olo ya sili e fai se su e ngor se la wafe ai le se famsi ngor se la wafe le nga fai o famsi ngor se la ulimo sukala o koka mo mai e fe rolo la le whakonga le ave mka upu i ole whangangi ole i whonga whakalai langa whonga whakalai nga ke whai unga i kongo le o le moka
fai unga le whamsingonga leo fai lewa ua whange ua sori kula whangwa ia koe lupe sau ngei ia le kusi ale Casey ia Harrison au mai eri swafa o kuiloma ma le swafa o whanga whakalai ai koe sau ma whakonga e le kakau o ngā awai le loia siri i le whamsingonga o ngā e iei le sokanga la o le loia siri sa whai ma mo loia a koe lupe ai le loia siri ia maunga e le whakanga foi ia mero e whai masui o ngā mero e panga ma maunga ma precious i la kampangi loia le lau kiria vaanga nga lesi me o i ngā mea nga kiria o ke awai le vaanga le wa saungo i eile i er whamsingo le ia Harrison le keisi le la kuingi ngusila ai o le vaanga le ngefu pe kia o le lawa kukuri loa e whamsingo sili po o whamsingo sili foi malanga soa kau ia taro le ka o Supreme Court ia le loia siri e baku sanga kaukingonga ele a wai le whamsingonga lea ai man kua fai whamsingonga lea ele se whamsingonga se la wafe a lea lawa koso maa se la wafe i le i whaupunga ngai kau ki whai kau ki ai o lai sa ora sa wale ale whamsingo Casey a lea e ngumi e kia au le ngau mai o whamsingo a kākou ma whamsingo siri i le kau a fia o se lau wafe a ele se whamsingo o se lau wafe renga whai o kau maua mai e le o se whamsingo o se lau wafe a le ngau le whamsingo siri ma le whamsingo nga maurunga e koso mai pe se lau wafe lea ma kawai a wangi i a fia i le loia siri o lea la i la ususuenga anga fima ngi yaso e le se modi anga se la wafe o iai interesting o le fai ma loke e whamsingo sili le se la wafe ma le whamsingo morunga a le maua mai e le ai se modi anga a koe lupe e se la wafe a se ala me inga loke se la wafe a oi kau whaia mori anga de e le se mori anga o le whai kau koso a kako le ta pipi whamai e kari le whamsingonga le se la wafe a le wa maua mai le wa maua mai ngei e le se mori anga se la wafe o kakia na pau al me le kau karngoi o se lau li masuka ala mai sa o whamsingonga nga langa nga yei whamsingonga o kia le whai makarngoi masiaka pe kala pe lua kala fa maungia o se fa ko singa o famsi o le fanga nga paloka e sori kula fongo o ke ela vanga nga ai ma ko le fo le ala nga pidi e il me ka wa nga pidi le famsi nga le o le memo o le mori mau e le ai e le se skuskusinga fa kula fongo o le mau mo ko ma fonga sa ngelo ia a ko kilo umar me ga ka ko kalngo so ia so o le la e fonga nge e ku le mo ka upu le o le mau o mo kuskusia ma mo fa longo ma ko le foi la o o kambale le panga ia posko inga foi po se makai po o le panga ale o ia le angale le kala le ufa nga ele e famsingo o longo winga la e kaua kele la le mele wa lu ia ko lupe ia le fa unga le o me mua o kala fa longo hia sei le ka ko kalwa so ai me longo lua ele ai se famsingo la lo langi e mfainga e fa nga ia mo mau ele mau ele feng suea kusala abanga ka uanga o le kau malo si ai le nga inga le o fenga o le lo inga ka upura o le mori mau kuskusia ma le ai o ngi mori mau
mafai o su ia I kai mi famsingonga me ma losinga lela le nga le ng mafua le luia a ko lupe ia por vai nga fonga le e mali fo le vai nga le nga mai le e fonga nge famsing sili le Harrison pamela nga ia fa opunga ka ua kele le silo famsingonga il kulanga le ua o fa iku au le famsingo bias o fa iku au famsingo pe ala kilo mai o menga le la su ia ko lupe ai le ka ua me ia foi manga ko lupe la ko me longo o me predetermination por se me foi le faper o leba o nga ia le mafa faole o la fangel famsingonga inga ia sirkula fongo ia ko lupe ali foi fa unga so lua la me ka ua nga mai ele il KC ia Harrison lua bias longo lua predetermination le mka up o lela fa mai ia fa singsi e maka kia lava ia ko inga nge ko maka kia ia ailo akongu o fa li unga nga ole lu akongu ole fa li unga nga ole lu I fa kula fongo ai elo le menga o melenga ngo ika ko lupe ole le ayo se o fa nga o mon mau kuskusia male le ngi mon mau susuinga le ala e ele ka pure ka ma ko lupe e abel ka pure lunga o fa msingo mo lunga ongo inga e fe ai la wa e fe la mele o le sel mele sa o bias ma predetermination mal mele kan fa ke ka ko ole mon mau kuskusia ia male leong mon mau feng su suen ia o menga ai o lo wa po lenga male me sa o le mamla mai pe o le langa pe e fam sing city mal fam sing mo lunga yelm ka opule se la wafe ai le o se fam sing se la wafe nga fa e le o se fam sing se la wafe nga fa mai ele ai fo se kangi se la wafe o ka ki fam sing ngor kemingi o va nga le ngo mga kalmo ye wala nga ka u akele e ka u akele ale ka ke fa kari maka ko kirkropea I lo mga nga since ele o kongeki ia yen me nga mai o bias ma predetermination ia pole fa iku au o fa iku au ma sokang ma fa yo se fa unga ali umor fam singonga ele hi sokang on me nga man mele ma ka ko o fa nga o mon mau farongo ma mon mau ele fang su suing e manga ia la le o le court of appeal wa ngala e fai o nga sokanga me ye lu ma nga foi o la ki fai on ki lo fam singonga ilim ka pure ka o ba ko ka ko ye por ikula o fa ko ka ko ya o ikula le fio fo ya ko lupe o nga ka o nga ye fam singonga wa ma ko fo fam singonga le court of appeal e aku ya ko fam singonga ko ngo ku faf ma ko fo fam singonga ku fafo e faile la ko fifilinga ma le lo longa ka pu akole e wa I think o le ke mi wo ke o court of appeal ye le ka ko fam singosil ya ele fenga o fam singosil wala ngo ya le e a firm ka o va nga le o ke manga e manga ia le ka ko kikiro e ma fa ka ya o ka ko anga ya ku fa ka linga po a fe ko le kai mi fa ye onga mesiaso wala nga lewa ka sanga ko po ingon ka pule o se kai mi ngai por ka le lima ka ko o fa ka simele ye le o se ka se sui wo ma onga fa so ka ye ka ko po kalama le sui ko kasio vai mon ko ya o se so ka inga wo ma onga
nga puk la so ngafi ia ne wa ko puk ngai mai le o confirm mai e ka le lima o nga whakasi mai la ia lea o kikira ko le o kikira ko ngai le whakanganga sui lea ia lau ki muia o le kele yo me kaunga fisiringi a ilanga anga whasa launga lai whai kaimingi se sau fo ia ka ko sui ang ko karngo akila ia le a me ia o ke kau mai kau aku o le fape fo le o le mokoa mai mau o kupe o le malo e ko e whainga palo kare pa election le a ka ko ula sa nganga le ma le oso e whalawe whainga palo kare wa a fape mongi langa sa nganga e fa mo kupe sale kau nga ru ko fenga paloka e ko ul paloka la ko wala nga ru fenga paloka wa anga le ngi se alu fo we le sembe ku punga me o ba nga longo lua la fonga nga la mai kau o le lu esenga male HPP wa lenga ka pangingo la ba e la kimbuia sa e la ko karwa nga male HPP mai ne fo nga lo e ku le pale le o ko o la kimbuia ai ngo wasau ma langa ia fam kalanga ngo wasau ko kalngori kumalo e kaunga alu fa sui ko kasi ia o xame nga le karienga le le lunga le tapipi man ko fo e lua lava menga ka o ka eli seu ka eli seu fiti e lua lava menga mafai longa finga ngalo nga le ngo ko le tapipi me momo o kusi fanga o mga fainga pa me sangir fai pule ele ai se leo o lako nga pawa me o fai kusi abakulo ya sangi menga o kasi e kako paki au ko ma fo ko kasi o fonkanga parmeng fa penga kongo al mer kala kuile pang fa ya fia me a ele fi me le fa ma vai o me o kasi el ka pengeka o longo winga ka umenga e fenga ka ke le nga fai se finga nga lo ses i ko nga system le por ko nga fa vai le o fai le chapipi a kongo fa vai le fai kongo ka pengeka fo ko fai kongo le chapipi e kasi lo le paki ele fai 5 euro se o le resen mo muanga le ngo mai ka ua po le mafuanga mo mua la nga le ngo mai ka ua nga lai o nga le fia ma mai ele kalfenga mo long fingalo le fai o se kusi se skangaka ai sangi ai fai pule o mai la ele mangu ele kumalo ele mangu ele se kumalo ko nga fenga fa pe o le vaenga longo lua ka ua o fa longo I whakangonga al fai pule leo kairi seu. Ole kalsanga mat whakunga ia. E wha mawai morongo kofi kai kongo fong whaawai al vai mongkor. Karo sanga e wha mawai. Pe whai se whakunga e wha mawai. Makari foi o fai pule leo le kongo o pulenga foi le coachia inga le fong whaawai a vai mongo. A leo ua whai ai. E wha mawai. I longa la finga ngaro moronga mangako. O mei e lua ele karwhengai mai ele fe kaui mo le kumalo. O le lako ia saingi se mea o umanga whai paki a leo iei longa finga ngaro. Mal whai aku ia wha mawai. Ia la wha mawai a wha whenga whai whai kumalo. Wha mawai a oi suyo. Oi le suyo la alue. E susoangi mai whainga kongu ma whainga mea le. At whong wha o vaenga ngai lua le kaua i kiau. Ngā lai onga o karia inga wha mawai ngā a kai o li seu. Kaua kere kiau mea ngai lua. O a isi mo ngā sāmu, isi mea kere o sau kua. O mea ngai lua e kaua kere kiau. A wha pia o le mea ngai lenga ngā whai i a kai o li seu. Ai koe kumai a kupolo le sa polo i le tapipi. O le mea la vai kasi. O le mea kasi. Ngā le baku ai mo fa ke hore wale le foi fenga palo
a fai ngai ai ku mai ia suilia ku polo sapol la ku ngira fai me le manga oi ka di seu ona ba ko pepe sai ngai ma sai a fai aku adu ese mal fong fa vai ma ese la ele ele fe kaui mai ele se fifilinga sa o fifilinga de fifilia se pipi e fai ma suire ku malo i se mea wo mga fai ele le ole foi la mo sa ngei ia le usole ala kimuia ia skaka le foi ron kai mi fuka sa wa lo kala ngo inga yo lo kimuia sa we fo sa we e akamai sa we ele ai inga o pa uma inga o ese mal fast o ya fiembe mal ko fainga malo circulação le fainga mal o nga kilkilelo mo fa ka ba o mala ka ba ko suli mal nga ese ole ka o la ka ba ole ka o kusa wala ko fa ba le inga ya la ko kumalo e ala le o ese mal pa ki nga la ko o ya ia le ra ka ba ngai o pa o mal fainga pa lo ka kere le ko so mai ko sa fainga pa lo ka le ala le ka ua il ka ko ba ola ka ua ka ko ba i se ka o so mai o so fainga ma lo so tulafono fai la ko fai pule mi ska o mai pa o uma pa o ko ma mi ska ko pe o ia le ai ko sa we e kalongo mai I fainga ma lo le ai ko sa wa kia ile sa pa sa fa ku ko kas ele le fo ia ko nga fai pule fa pe mai lo ni suie manga mia wa o ke lo fai aku wanga o vai monga ele nga kangale manga mia vai monga ai le manga mia sa mo ko nga fai pule fa pe o ka wanga eu eskala ele nga kangale le mo vai monga ai le mo sa mo ko nga fai pule fa pe pa fai ko nga fai pule ka ko kikiro ngai ma ko se sila ele pa ki der sap ele ko ko le kumba wala ki da kingu ulanga le isanga fai nga palok ma wa kala ulevan ko fia foi mai ka fuala ko I pa ui foi a fia me wa ese marfonga ma le fonga fofo ko ma fonga fa vai a lokfanga wa ma kwa fa le kongula le sap alu ese balasi mai le sap sau paloka le chapipi alu ese mau unga le sap sau paloka fa ko kas le wo so mai lo kimbuya sa min skar sap sau ko kas o mo kwa le ai se fa ko kwanga o le mele wa levanga vinga kwai ka po karamba vinga ku fainga maro ka ko vinga ku ese se le mele nga fai fie me mal la ko fainga maro ai le mfai lafa le la o fu mai se fu makanga ele mai ka wa ko le kungu ele le mo ka ko fainga malo ele le mo ba inga lo kele le ba ai mai fafo ise kai wa leva kongo le kungu mangisi sala ko fakas ai faingi fai unga le manguia mangi fai unga ele le mo fainga por kiki ele le mo fainga malo ele le mo Samoa ele le mo kumalo wa ngalo ya lako de ka ua ol prokeki lua milionga leo fa kumba el malo se furu milionga pa uma sukausanga ai or kelo isi fa mongyanga le yai ya le slaudi masuru len ku ngepe ko lu milionga nga roi pes me fa penga de se furu milionga leo fa nge sa faka o fange o crunch le ala onga Marikelo me ia ua
wa fainge e uma se fu kausanga wala kalaka sulu 5 miliona mea wa maua le kumalo ele ole fainka e nga malvele wala e nga sui a kole a porkiki onga o kako prokiki ma kupe ia ola afia wa folinga mai la ke da ku kupe ia ka lela nga yo ia ma fa nga i kumalo ma la ko fonga fa vai ngai lo kupe ia ka le e fai kongol par menge ma kala ngoinga wa kupe ngai o kupe la lo ba inga fa nga malo ka ku kar ngo foi ngo kupu mangele le ba le nga mai ka ku palmi ka se ngo sa fa mai kupe la ko ngi la fonga o kupe malea sa le kau nga alu malea ai fa ka mangei lava fa ka mangei ya nga fai le fai unga fai nga malo nga ku lima koi ya kako i ku malo le lua se lau koi kia lua se lau fikus fulu milionga ni lua kau sanga le la songi aru vale le nga bele de ka kopalmia ka se ve si leng saungi o ke fifia la kari ya kusiale ala observe langa e fa palang mala ko sa badi lai mo mori se e fai ka o palang makaka ngang lai faf o ke mai ka wako e le fengo I think bo nga fengo ka o ya kuskala ye ko lua e la ve kokor o le inkia le o siabin o surumanga ia mamarieka ngai lore mari foi banga ngai pe ko fa pe ko lima e langa la sa kuskus ai sa me lenga a fai orngus peppers pa Samoa na mele fa Samoa mai nga me uma inga ia fai ka ka Samoa ia e kirkiro ko kuskusinga ai a mai for ko fa parang e kai mi e sa o fa liu e kai mi e ese mela fai ese mela ko ke mai e ko ke molia for sa vali ese se la me fai kama i fa Samoa summary o ko sa vali fa palang inga imam la maka Samoa me ngai fai o ko wonga se fo kwanga nanga ko fa nga inga me sa afu ai ia sango wa ese me nga ko foi sa fa nga nga la lo sango o le ia ka kere pore na kuskusia con yo ya sango ka ia sango ma ese me le nga ia le kere foi me fa penga ai ka mi e fa mai ya lo ese le il me nga kusinga ilanga ide yo ya ia pe ese me le langa e fa maungia ala me no kupungi ai me foka umanga fi mangei wa le ese siaki orka ko va le pisa so ai me shara observe fa mai or va le kong pau ere ke re ka wanga va le pe afofua ile ka ua il ka o el palemia mala o malanga lenga o mai ele me fai el va de nga on ko mo la loinga le ka ua or kangaka por palemia leng sa wa ka mo mafale ko wa kofo la ko wa ingu la ko i me nga fai ile baru ma singa le kenge ya e kera anka o el palmia alanga sfulu lima kakara sfulu lima miskala ko or kapengeka ona ko uma anka ka ko ma ngai ora ko fai uma kero kemika ke mun mulia la ko fai uma mala ko mela e fai ai sea langa o inga e ere siaki o le leima leanga aka ko kirkiro ngeri kero menga fai ele chapipi i kausanga wakia isa ko konfoia ia nanga elese se ku angai mo se si paki en fai onka
o ngā ka whiwhiria. Po le po le anga mea lai whai. Paua mea o le mea uma. Wafo e resi pāki e whai ngā siaki ei mea lai whai. Ai ngā ua ko lai mai le pāki mo se kaimi mua. O ngā kako kikirolo. O kakas whale kongo ngai ingi. O kakas whale kongo. Ngā maka ngō lor whale kongo ngō ua ko lai mai le group reo le SSIG. Ngō ko lai mai le SSIG. E ko lai mai le SSIG. O le kua mawhanga al maa mawhakanga mpule epa. Wa lewa kau sanga o whakangoi ngai lunga le Radio Samoa. Kera kaimi maki karangoa mau. Aura ku Samoa maki karangoa. Asau ngira nga hotel. O kia le lunga lako hotel maki karangoa maki ai. Mo mai kau eo nga winga ia. Molo mongak. So o le makua le lei aso. Mafo e le ise mea pai ngoka mo kai lo ise leanga. Le ise opposition. A kau mea ngkala pālengi na wai. Skasio mea sa o ke mai kau winga pea o ke mangkua ia. Ia kule epa, sau kule epa pe kolu 5 milion e kako e kāra fui a senga. Whamakara mali e keo. Nga sau avela nga karsanga ia ngawanga mawanga me ia o whaingi forgiven debts. E wharangon ngā mea. I mea nga kōsinga ilo mawhawhau ia kule epa. Whamakara mai kia o mere ka o forgiven debts. E mafai o karsanga ia kungu kangoro fai I lalo o le palmio e kiarsang ko filau fapio soli o kaka komo ale fe kaui soli aka ko samo wa be mangis ka ko kala fu e bese uma pe afai ka ke entaro nga me forgiven debts ke ri lopo fai pe nga me pele ai a ko nga be nga email le ko angai no ke ngai se fai nga malo lo ke amaya ni ai kia fa penga e so so ke ka ko fainga malo ai ele so so ngi ka fa le e ke ngai ele ku malo i se ai kia ke sa mo e siria ku lo me lai fai a fa ngai fainga malo o lo ai nga mo lo sa nga as an opposition party po se ku ngai o fa ngai fainga malo se ai kia fo ngai la ku mo e fa le ai fainga malo fa le ai so fu o ka ka malo e ke ro si me mari ke wa sai ke no va ka no nge ku le pa le la ka ngo e ngisi me la kia e ke o va ka ku le pa si ka si ka ngo ku le pa e de yo ka mi wa ka wa i o nga fa se ku la nga fo le ale o fai pule le form 2 awangi e songa finga ngalo e kamoi finga paloka onga manga ku sai ka nga kai e ka kau onga yai se mama lama fa perkangia le kikira i se fai pule e mfai onga malanga i fafu masa iri manguia mo Samoa nga le ma fola siringa e le fainga ko kikiro ka komaro se kulafono foi dele ale o le onga se sui il form 2 o wangi kamoi ia e luo me ngari ma furo si o me mo lo ma fa ya Samoa inga ia se mal mala mo fai pulele pe ari fa kau ave le ngo Samoa inka come ai si mai mangi me foi dele e mo me se mangu ya Samoa o vanga ngo luanga le nga fuara la fisiri sama ko kalongo ma mangisi ole ola umbalanga le nga o singa I kule o Asia ala la vai ai au palmia ia kofilau fa pele orkala sauia oe laule ka ua ia miska mai la kom foi pulenga foi miska ngol malanga le ai ngamako kalongo ka nga mai fa maungia langa sama ko kalongo fa kasima ma fa sa resi sa fa pe ko e kofilau o mai ave ngai fai pule ia la uma le termo fai pule le ai masela ko me fai kongole o moka no mo vinga la kwa I moe
I moe le mafai on ko e isi ngi kiuki o e fafoe e so sangia Samoa onga e yeile e kulanga folele e le ma na makele nganga pa o feuka ngai ia sa ka fonga inga ka fali upunga kai mi o ma fe ai ngai ko inga e fonga nge fe nga me ya ko di lavan ku per ka ko fenga malo nga o le fenga malanga abela fai pulla ngi ko inga ele ia nga kele kongol o fonga le tem lenga ngai ai lenga ringa ma fuala sidi le ya kulepa ko kiro karinga mo ya kulepa a fa pea o yese si o yesanga sanga doctor po sanga master po sanga bachelor degree ai fia sa wal por kiki onga mafofau o nga kamainga averang fa longa kau lunga le ulu o karinga kulepa averang fa longa kau lunga le ulu elea o nga kongol moka e sau kongol moka o ko fa o ko fa ko inga fai kongo upo Samoa sa o le langkal o molia fo langkal ala mele fa ngi wala ule valea wala ule le malama wo anu social media wo ula ye ule ka ko fai pule ule ka ko kai akiringa we ko se ko fa nga lewa ingu e Samoa ke mingi i kongol var masinga lua se lau ficus fulu milionga kala wa maku waku i kongol var masinga o kongol var masinga elo se ainga mo Samoa elo se ainga ko fa lenga ka umai kia u yaso yo kia ave lau fa ilonga kau lunga lu yo ka ko fo nge mi fa ilonga o fa ilonga ku le pa o economist na ke fa ngaua yo mo o fo nge yo o development si Congo o se nga ke fa ngaua se mea olo e Congo se kumalo ai masara ke mingi le wa abele kai 2 milionga o i Congo lava i long failong anga fa pe fa nga kaula ku le plong failong o ke fa ku o le kumalo sili onga pengifiki ma sili onga ola i Congo pro kicking o le pa nanga fo le ka kai long failong al mele ako salo le pa si i kumaro le wa sili o mafakia i fainga fa por kiki ya o ngai mangaku ngai mo ngai kaimia ka ko fa ka le ko ki ka mo marka ko malo so fa pa ka le fingo ko ka lo miso ya a fesca ko malo longa ka ko fero ele sin kai popo Afia maya, i lau ainga. Le no fuanga e matua whaata waina i so o stangata. Au e whaata pena i mono tu wa e seato, siaki mua o pepa balanga i le malaiwa le tele. O na e anga i mea i lau tūtau gavandi, o lo o iai le tatou VIP terminal. Ma e whaanga solo ai loa i le security. O na e ulu whalero lea i se wa i gai matua i maa hofa tele lava no na mātou o fi. Le whaleolo airport VIP. O lo no winga, o oe o se tangata matua tahua tele ia te imato. E te se e i le malu o te tonu o mātou potu whaatalitali, ma mai moa i ata ti whanga whaafiafianga ma so o se porokalame i a mātou wala ata ese. O au mea inu uma matau mawha Samoa ese mo le taimi mua e te tau nuu mai ai e le eiso na te tomi a o whaatalitali ai lau whai malanga ese atu. O nei whamarianga uma e te maua i le nao le se lau sa furu lima ta la mo tangata mātutua. Ai lua so mara lima ta la mo whanau i lalo sa furu lima watu sang. E paulawa le mea te whaia o le tutongi online o na whaali leo lau City i le taimi e te taunu wai. E te whaonga ina so o lava se vaenga o le VIP i le pito i lunga po le pito i lana. Mo au whanotanga, Zoom, ia po ni mahalolonga papua o ta pena i lau whainga amlanga. E sili lava lau ainga mon, le Whanaiolo Airport VIP ko. We will not hide. Farmer Losi keep the flame alive. Samoa
685. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. Fifia koe whawhare aku ngei vaenga fo kako po kalama ia ma fifia fo loa aku whakasi mai kako sui mai Samoa. Wailunga, is he up there now? Okay, put him on now, please. Whainga, nakango e wha unmute mai lau mic ka wha mole lava. Unmute my mic. Yeah. Can you hear me? Yeah, ngawa late. Yes. Better? Yeah. Kwa serap senge. Yeah, whawhare aku lau sunga whaoleoli or kako sui mai vai monga kolu. Yeah, sangi o whainga pāroka. Yeah, lau fionga. Karo whaku ma whawhare aku ngang whiwhia whakai moro whakasimai. Yeah, eventually I've no effort to whatua a fionga le ataua. Patalo fa fo ile to fa asiata u ila bailo fa tasi mai le nei fiafi. Ai e mo molile fa te tele male anga o fa tai molia no o tu ina mai. O te fa malulu o te fo I yo o to fina ngalo ona o le mo se ava no ai pe ona tu ina mai I aso o tu nai. Yo ona tu ngia lava ile uti o le taimi molta penanga mole palota. Ai mo moli fa te tele fa talo fa tu fo ilo o to ia malo o to mamalu o le tatou pol kalame le ne fiafi. No fio pola po pala tamai. En whainga e saungoa I kulanga whanga lo ofi mai kongo whainga por kikipo whainga malo. Wape fau lau I lau ai lau pepenga e saungoa mua pere ai pe fau lau ai lo ofi mai kongo le. I ngō wala au le pa election na bai monga kwa bai ele I lau sunga ma lau fio. Sa o le lau sau no ngale I taua ai
se mo na ufa talo fa tu ile pa ia male mamalu ole au mai moa ile pa ia la silasi o Samoa a fua mai le tai sama se ipa ia le fa o sa uli tali tonu ele nga fatia lo fa ta va o to pa ia ma o to mamalu ai tali tonu lava le loto o to pa ia ma o to mamalu e mai le vavau se ia o le fa vavau se itulau e ve fo ile nei ava no o te fa talo fa tu ai lo itu malo pele o vai maunga tolu ile afio mai o alo sina ma le ainga salva la sima o lo matua afio mai o swali i malo o to matua o le upolu su mai alo ma le toa ma le mai lo o lo to lo sa mau mo fia ngai mali ia taina le fo ile ma le mai o le fali tolu mal vai na lepa ma tu sa mau ia fa pe fo ile afio mai o swali i mangafa ma le mai o sa tanga ma fuata ele ngatai leo le tapo inga mau sio ainga ma sio no pele o vai lima ile fio ai le tapo no le fio le afio nga ya so yalo le matua ya fe tau mo le tapo inga po la tamai mo po sing ma le lautina lau le ma lo le soifua ma lo le tawata i ma lo le fa ma lo si le ne yaso ai tu sai mo le fa fasili le atawa sa le fina ngalo tele sila mai lo tangata fa tawa mo ona tele tamo mo fo i me fa politikiki po se fainga palota mo ai o se tofa wa ma se manatu ofia tu tono o le fainga malo ia o lo nei tangata na fa na mo lai tono vai lima sa to se atu lo fa ta va awale fa awina o ngai New Zealand ia matoi fo i mai alo fatu atoa lava o inei i Samoa ma le i lo tupu wae na o toi fo i mai e tautua lo mātou ainga ma waaina i o mātua ia mafsosoani i le pisinisi la ititia o mātua i tono vai lima o sita mai fale o loa e masani ai tātou o le taimi nei wa whanei tau sanga talu o na vea umasui o nuu po o le pule nuu i tono le mātua la whanga nei i vai lima o la tuai tono le manto ainga lea wa faʻasoa faina i fo ia o iswa fa ese ele ngate tono le manto no vai lima e fa pe fo ilo manto ainga sa anto ai tan nga manono o se fa la uteleina le la tua mai tono le ainga o le filifili ai fo io a we avea masuia no pe pule no tono le manto no le au mai fa pe o te pule ai le no upe ai o te talitonu o se fa lau te lenga o lau tautua mai tu tono lo ainga mo lo no o le mafufaunga la e tamo e ai le whainga palota o le mafufaunga la vele e tasi o le alofa i le itu malo ma ia fa tau le fa lau te leina lau tautua mai tu tono le nuanga i le itu malo ma le malo Samoa ina ia langona le leo mai tu tono o lo itu malo i tu tono o le palimene ina ia momoli le leo from the ground because I believe that I live and breathe vai maunga tolu in my blood mal fa alon lama fa vitai ka walo sa fa fo yau onga sui o la ko kulanga le sa se kulanga fo le kala fe ngai mo le ai mo ro kumalo oi le ila kwa nga ba la vol ma ko sui le mo fa nga palo ka sa ngi la se kulanga fo ngi ke anga ba ai fa fai o masui mai ka ko ri kumalo dan taimol fa sili le atawa o lo awai atu ia o ngai fa fo ia o usa le vai taimi na wa o ngai after intermediate school ona faidels nga fo ile pe au New Zealand pe au i se kolisi nei na mawale ava noa o te o ngai i le kolisi o Samoa ma fo ile ava noa o te alwatu e o te fa awa o nga in high school i New Zealand o le ala na o malanga tuailo i New Zealand o ngai from form 3 to form 6 and receive my university entrance into New Zealand universities. O te tali tono lo wanga ba au la tautua lea pe ona o whai atu momua. O te fia tautua tili mo tangata o tautua i tono lo ainga. Tautua i tono lo mātou no. E whaalau tele atu la tautua mo lo i tu malo ina ia o fesoasoani i le leo o lo tangi e lo i tu malo i mea mana o mia ma fesoasoani ai le nei vai taimi o leo langa.
E se anga ele kamo el palo kalinga o makungi. Palo ka kele. Le iai se manatu ia tia o te tamoe, na iai tangata na whaimai ia tia o te fia tamoe le palota. Ole anganga lava ia tia o te manu i le tofi o le mātou nuu. Ona ua au mai le whaatua tuanga i ali ima whaipule o le mātou nuu ia tia o pe ona uta ua umale le first term e tolu tau sanga, au to e wha au le isi tolu tau sanga. E ia tia ulale e manatu ua iai le whaatua tuanga o le nuu ia tia. Aina talo masai ili le finangalo o le atua ina ua alia e mai le whainga palo tala i titile nei. Pe o te tamo e pele ai ma o te tangata i talitonu le musumusunga le anganga pa ia le atua. Yeah, and God's timing, and I feel that this is my time that He's given me. I le tāpenanga I fo il campaign, e talitonu lava e ma whanawhana lava lo loto lo whakasi mai le anganga pa ia tia ma tāpenanga. Maro. Ngai karangoa se pā ki fo le penga karangoa le chapipi po le fast. Po fese me foi le ke fainga ngai kau anga ai la mo le ngai kukokas ole nau te inga lava ma le anganga sa ia tia ai o le tamoe i lalo le vaenga o bufai al whaatua le atua Samoa o Tasi. Pei tai, e le mafai o na ulu to oina e loo whaatau wa ase tō whaafola a le awhionga i le pālemia e pe ona tusi a awai e to a Tasi le sui e tau avea le fua a le whaatua le atua Samoa o Tasi. O le ala lea ua o tamoe ai whaatu to Tasi. Ai ato I manu ia le wha moe e manuia. E tasi lava lo wha moe ma le wha moe o le mātou ainga. Ma le nuu. Ia la lango le whainga ma lo o lo o tūla I mai le taimi nei wha tua I le atua Samoa ua tasi. Ma le wha loa lava wha tai le atau. Ma lo esen maa ngai o lau wha ko whanga whange wa o le singa pesili lenka o laki kuopea e mangmalo mai o wheke anga iai. A le la wa mau aku. Ia o ole kuko kasi lango le whainga malo o sa o lea a. O lea lava le ataua. E whaisi maro rosi o kou au kao mo ele yengi. O le sui o le fast. Ia o le sui ko kasi fo wale sa mis ka mua ia lau kimuia. Ia ma le sui fo ele chapi pere whaingi. O le asau sila fo ele se awala e ke lo ai SMI la anga ia ku ei mo campaign ai mese o fa ko singa inga ro ku maro wala ke ba ku pe maro si ke lo ku ya vai limam ka ngamongo wa ngale ei ia ngai o ainga ia mese ko ke lo la ko lo no inga lo fiong ai o la se me ke ba ai e ke fai onga e finga winga il coffee le mai lisi ko ru le ko ka mo fakas.Amitai mo le fesili. E pe ona si le fia le to tele lo itu malo. E le wa was tangata politiki. I'm not a politician. And o lo wa itu e tau moliai a lo ufa moe. O le faa lau tele ina o la utautua. From the ground, ona o leo te nofo ai, o te loa ia nau ta inga mawhina ngalo o te tono a inga o lo itu malo, o te tono nu o lo itu malo, ona o le li o le au te iai I sui o nu umasui ta maitai. E iai lava le mato maftanga vava le lata, e la ngona ai le leo tangata, ma o te manatu foi o le whaia ai o le palota la ititi, ia mana o mia e lo itu malo se mau tutu, se ta ia mau tutu, ile ta ingo le itu malo, ma ia langona le leo le itu malo, I te tono le parenene, man whaalo le lama whaapitai. O le kau mau aku, pe manga ke kongol fong whaavai a vai mongo koru, o le ke kongol fong whaavai? Le ai molsi le fia o le e tau
it's in transition le au mai nga o pule no o sui no masui tama itai i tonu o le fono whaavai. Pa ai le paia inga le awa mai atu ele iai ia sui no masui tama itai i tonu o le fono whaavai. E sa ili ma iai ia le tō wha ma e vai ma lima iai le fono whaavai ai le ai se paua na iai i sui no masui tama itai i le fono whaavai i le paia inga watua nai o le taimi nei o lo ngā lulu ele malo e au maia ia sui no masui tama itai i lalo o le pule anga fono whaavai. So right now ele ai ele o iai tonu o la tau whaofi tonu man whaaloa la whaakai. I rau sila o hangi mea ke loinga e kakau whaamumua i lau. Ai ku mai kofi o la me ka vela whaamumua ngi maenga ke vai mu ka mga mia lava roi ku malo o levan ka kia ni se me o whaia iei. O le tangelo i tu malo e pe ona whaaleo mai i leo ne o malo lo lei o vai lima no ubralava o lo iai ia awala e fia whaale leia ua au tau sanga o iai talo sanga e whaampe whaatatia mai e pe o le fisili na tu mai e leo ne ia tia o le asa utali ona o tele sui e anga ia tui i tau sanga ua mavae ai mai se fo i le tamu e nga mo le whainga pa lo tala i titi whaampe e mai talo sanga mo awala ona whaampe le e tatia mai o la utali ia leo ne o la utali fo ilea ilo i tu malo pele o vai maunga tolu o te le tali e tatia mai au te tali e mafai mea uma pe a whaatasi le nganga pa ia o le atua i te tono le fono whaavae i le teimi nei o ua te tala ia talu sanga mo community projects e la vea ai ia le whainga o awala. If that is available at the moment e tu mai talu sanga. If the value o le talusanga po o le tupe mana o mia e oba atu ma le whaatanganga a le fono whaambai, there are other ways we can Yep. A kam whai ka ko officer whaise so ka ingonga ua moku wha wawe mai ka ko so ka nga whai male sui ea ko polo ia ai a sauro yo ka ko koe wha kasi aku whoi ai e maka ngo fia whai ka ko mai mo aku le sui lea wai e renga ka inga whou i ka ko sirisira wai whou i lau wai ale foringa mai ka mai foi ma sionga foi ka fai mo le sui mo le paroka la sa ngei ole mai ka wako nga ku malosi esa pe pulengu e ka nga mongongo mai ka wako ya ma se foi nga inga i vai dima mo ka nga mongongo pe ongu kele e kongo foi ole ku malo lo ko fa kasi mai ya Famaria kulanga sai so kanga I me fale ko. Ona pa le tatou connection le internet. Ye lo ko mo wa. Ye sango. Ba tai. Ye pe ole va ai maule ya ole to tele tanga lo talu sanga mai awala. O nisi fo o pito no pe o malo lo le ma tia bi ma fia malo e fa le tonu swa vai. O ewi sia te alu ye le fa mo mua. Ya, ai mai se lavo le lumana I manuia mo ai nga me ekalesia. Ya, ole iai fo ile tofi pole no ma sui tama tai ole afa nga ina le manto connection mal baba le latta le e po wai se fa mo awale manuia ole tu malo e tele lava mea ole wa iai le free education ma le fosio soani ale malo e pe ona iai se lauli mas fulu to ya e yo a onga. Ya, ai tilo fo iai le e tau ona iai tamai te 100% attendance. Also, we should invest in introducing trade. Nga vaa mo whana wese ese ona iai lava whana wele fiolia o nga iai lako interest and talents that we can utilize and use.
For the youth, there's a big percentage of unemployment in the youth that we have to look upon to see po lea le mafuanga o lea fo se nea fo ai le faafitauli e tele lava faafitauli o lo i tonu o lo o sila fia la fangata i tasi maainga te tasi a pe o se nau ta inga na ya ja ina ia fo mai le faafitauli from the root of the problem, from within the families in the village and the itumalo al fa lava faaftai ese le manga fio o fufonga nga wa yai o le aso finga ngalo o ame a fai a miskai ngai momua nga renga le fai ke lo ngame a on kofi miska ko kumalo fa manulu atu le atawa e le mafai ona o tali atu se tali sa o ile fasili ai o te tali tonu na te ina lava la te inga i whaabai o malo sa la lango iai lea taimi ole nau te inga fo ima le ta penanga mo campaign o lo te pena lava lo nei whaatau waa i anava tau o te mawhai ona o whaatino ina mo lo i tu malo at this point of time le mafai ona o faia ni fuafuanga mani big promises that I can't give. So running into election and campaigning for election le mafau ya ja o te leto te paitua I ni mea fo ina na tupu ile taimi wotua nai atato wanga I lumai pe na ia ile tuspa ia tato mo e puno wai mo se lumana I manuia o le tato I tu malo malo o lo ke mai kaua ese lo whangaso o le wala le la kui kia vi aru kua si umu mai kui kua ngā lawe kere ngoso koi mai kere fo ngosia si I whangai I whangua ese ngai kua e a whirka vale mki kiro iei e whoringa mai o kele lope pe ngu e whangai kele ngisi ngofo I kua wai whoringa mai o la kole la kalaka le wala ele ko kele le laku le o ke aloa ia lunga faʻasoa ku lunga I vai lima laku lo kua kawa o ke avi ele kele kanga ai kele fo lau fai pisingisi ma fale o la ko so kanga ma kanga fai pisingisi nge e amio e funge e ngau e nge me por kiki por mea e ngo fanga kai longa fale fai nge mea wa se asa wa ia ku la fai pisingisi ma la fai ma lau wa ngari ngo fonua o afia mai mea al ko kumalo ai me se la malo le leon me kele ia fai whakoanga me whapenga lafo im kwa kere al fongo ke la ku o ke leo fongo ai le whakoanga le me o fai sa lele la balau sa noanga ole taimi nei wa so la pi sa tonga ba wa to lava le alwatuanga I tiavi ai pe ole main road lava ia testify a wala la le pe ona o fai atuai e alwanga I to tele lava nai tangata lo no fuai le o ye de swa vai ma me fa pena ele yai fo ini ta vale fe wa yai ele ma fai fo na excess yai pasi ona le leanga o wala ai sa le lo sa nuanga to tele la fai pisinisi I can't speak for them, but I know la to te langolangoina lava fai nga malo Iai fo ilo la tau leo I whainga malo, but not in a direct way, but they do support what the government of the day gives and the opportunities that are given to them. O whanua tele ia te ta wina I lunga I malolo le lei mtia vima mea. O whanua na iele nau ta inga awa o whanua o le malo e mawhai ona wha mtu umailo mato I tu malo. O nau te ilo lawe te sila fia, ele aini whanua e ngā lulu e ai. I said, Tasi now for the next 5 years, if I'm elected, that we want to utilize government lands so we can be sustainable for while we're in this cost of living crisis. We have to look to the future so we can be sustainable.
e mafai ona fai ai faatoʻaga faale i tumalo i lalo o le puleʻaga le fono faavai to create more job opportunities and we can export mawai le tupe masoasoani i le economic a le atunuu o loo iai nei. Mai kau aku o le kumarela o le kumaro i tapipi ke lo kaimi. Ma ngai le ngofo inga le sa kula mai lau ki muia. Ai o le asau sila ile ba ai le kumaro wa makele mai le fast. Walanga le faulinga mai lava le lava ka kongu le ia kuila epa o le kumaro le tapipi. Ai o ka ngofo ingisi lau fai pisingisi. E fa le fia le fainga malo. Lo kalngo kalngo e la fai pisingisi e ko kumalo mai kuia. O nga e la ko mangaku. Nga kula i mai lo le fainga malo le fast. O kaule mauangi la kong kalake. Kaule mauangi me faila ko nga luenga sama sangi mo man malo. O lau sila o ku mau pea le ba ayer ko kumalo i le chapipi po amaka o nga li liu mai i le fainga malo po ke ki e fai. Ia e mana ia sili o le taimi nei o te iloa lava ona on record e to tele lava sui e manumalo o le HRPP i le mātou i tu malo man mātou ki tunu ai wa o va ai iai mo to tele lava ua to liu le to fa ai mai se lava there are some really major sponsors of HRPP in our district that wo to liu le to fa i le lalango o le campaign i le taimi nei o te tali tonu ua o lo iai lava ia support malosi i le HRPP mo le taimi nei but everybody has mixed feelings now but i le mātou whainga pālota o lo iai nei e tali tonu e la lango le tanga e le to tele e le malo tu lai mai ono le whainga pālota lai titi e le o toi sa ili e se whainga malo ono le watu lai mai le whaatu tuai le tua o Tasi Samoa. So it's really not about voting for a party because we can't influence that at the moment, but that can be done in the major election. Ja, e ke ringo e whain kai o kai mire o so ai. Ka o mai ke mang malo. Ai sia. Sorry, I didn't hear that. Fa mon molele ya tawa. O le ke whai ako o whain kai o kai mire o sa wai kongu. Ka o mai ke au e selo mangaku e ke o e ke mang malo i lo lava sauro ko sa ka o mai ke au e sa o kai mire o sa wai kongu. Wala fa ke au se kai mire sa wai. Ka o mai ke au sa o lo kai mi. Well, e sa o lo kai mi. Yeah. Well, it's still tone ua ready lo itu malo for a change. It's time for a change. And they're ready for that. And for me coming in, I'm not an outsider because I'm inside the Itumalo. O iloa wa mafai ona talia e lo Itumalo se leo fou. Se leo fou e eile alofa, e eile nganga o le Itumalo. So I feel it's the right time. As I said, I believe in God's timing and God's perfect timing, and this is my time. Sa o lelo. Ko ki kia convince. Kei titi. O ke mga awai nga ka convincing nga. Ay convince lo kumalo. Langa e fefeu kere ko fai nga malo. Ko palo kana sa. E le fai ngofie. So le ko aku leva ngoi. Ko aku leva ngoi ki oi. E convince ai ko kumalo mangu makanga ko kumalo. Wa sa o kai mire ke sa oi. Well, I sila fo iai sila fo iai le mamalu le tanto itu malo male antino antoa. Wa lua tofi o le mato itu malo ele complete la terms in parliament. So, o te mana tu tatou la fwa I vai ngai ono puniti ai manu fai fo.
Awa oelo ui tu malo vai mga tolu. O lo finangalo tu fatasi malo nei loto. O lo au tu fatasi malo nei lima. O lo fatua tuanga tu fatasi malo nau nau te inga. O le ale pine le mo le taliuta. Awa se ai mo lau ta po inga vai mga tolu. O lo mai kau aku o le kele o ka mai ngula iki o ko kumalo. Saule. Kele o ka mai ngu ngai la iki ke lope po le ko nga population o ngula iki ya. Wa ba ngai ka nga mangongo ma mfange ma bailima ma mangiangi ngu fa penga ma kau. Ai o le kele ngu wa ese le kele ngu o ko kumalo o ka mai ngu. O fa fa nga mo so kanga o ko ka mai ngu ngei. Wa le fori nga mai le la ka wa nga ya ngu kele ngei po ngu ma wa ngei. Ai fa fea onga ko pipi ia ku ia la ko nge wa ka u yo la ko paroka i ke nga ka mai ngungi e malo ia ka kai paroka ka mai ngungi sa le sa no anga wa luas punto lu nu u tono le manto tu malo e fa la va nu tele po nu ma vai ia male se fuluiva o tama nu ole o atu inu uile fa la wiloa fo i lo o a tamo e ai le fainga palo tala titi e fa no lava nai tangata na o le taimi level campaign e o atu ai suita mo e uma loa le wa manu malo to ato e o atu ai le si taimi o fainga palota. So I made a promise to myself ilo wa fa le tangi tangata ele ai pe o te malo pele ai o te sa vali lava langa e la ngona le momo lo to malo a lo fa ya te ila to a lo fangia fo ele tua fo ai mai me yo lima wifi o mai me o mai le sa tupe au te fa lango lango ile lo fa le tua a fa o te le tu lai mai I will advocate for these people o le nu o le ne o le to tele yo tangata ai fa nu wanga ia pia ile vai mo fa o le talo sanga malelantu tangi mai ya ja wina o mato feiloai a pe walua ne aso talwai e fai nu ia pia vai maunga fa ai le so la to pule nu ma se la to suita mai tai e tau avelo la to leo. That's one of the things that I will bring up, and if I'm elected, if I se sui o le nu ma suita mai tai awa atu la ai mai lani fa mauni ngani tusi mo na ngalwenga fa vai taimi mai si me mana mia e watu o ele mafai ona o mai la ia sa ili ai le se pule no i auta fana le paule me la ia le taimi nei na ole suita mai ta ila fionga ia fui mono ava yu i fa to ia a ole la tu tangi le ole le mana ia ina ila to e fofo ile nei mea ile paluta fai lai titile nei ua o ma atu ni suita mo mo e ilo la tu tama ino wa mana ia ila to Kofia tono ole mea fo ya le sa mo au stel tono le leo fo ile o isi tama ino o mo pe malolo le o tiavi ele ai ni fai nganu tulafono ila pa wal pano te to e ba ia fo ile sui ia pa to o ile si palota e Kofia ni so lo campaign team o ia. As I said, filing in there without a budget. O tangata o lo ainga o wo mai masani. O lo lango mai. O le mea na o te whai auto o te mawhana whana o te talitono o lo iaila nganga pa ia o le atua ila o tāpenanga. Ona e le lango mai e o mai malolato loto atoa ma le nganga atoa. So sometimes iaile lui a ja talo fai I tangata mo ainga o lo lango mai ma le lua se lau pasene, and it's all on me to perform and to win the hearts of the people to vote for me and believe in me. So right now my committee is about 50 adults. I've got my whole youth, as I am the ole presidente ole autelvo e fakasava lima. I've got my whole youth behind me with my social media team.
and many very talented people, not professionally registered as professional people, but ole alo family ang ale ole tu mai fantasy ola tu tau au fau wai ma tu le ai ia lo matou fa moe ona matou te langona uma. Everybody's pain, my Tumalo's pain is my pain. Their voice is my voice. I'm the voice for the unheard. Ese mga yolo campaign. Vai, ola nga yor ka karonga. Langa ngo kikiro lo le ko fa ko fa pe we. Leila o le suilea e whaingofie ia o kanga mai kongu ia lau ki muia ma kai o liseu ma pape we le ai abai wa ngaka karonga o mai kunga e whainga ka ia le e whainga ka ko le ko paroka la whaingi pe a whai o ko inga quality la ia o whai pule le sa ili le e vai monga o ke whakwe le whaingofie ko whainga paroka a ko ulai mai wa ke msalo mo leva nga ngofo mai mafau pe fa fenga fa nga le 2 milionga le wa fa milionga fa milionga le la songe ye pe ka ki fo se fu milionga ila usila ma wa ku ola se me nga fa pe o le me la vale o ke mga o ke la ku roa o mga o le fa ma ko malo i ngai ku pekele u fa ngo e fa nga malo e so songe ka o vai mongko la se me ma wo lunga lava I lo finga ngalo e ke mafa fa e fai pa ku rai mai no tele ya tawa na tilo lava ya ile tu faina le o le 2 miliona mo I tu malo tai tasi tilo ya o le mato I tu malo over le se full wafe le mato population e ai tu malo na o le ono afe tangata soifua le lanto population. O le la a whapea te mafu faufa ale, like if you do the maths, a whai e 2 miliona mo le se fulu afe tangata lono winga pena o le 2 fulu afe per person. Ai compare lai le tu malo lea e ono afe tangata. A vai atu 2 miliona lono winga toi titi tolu se lau mon tu wafe ile tangata I tasi. So I will ask the government pe mafai ona iai se faasilinga I tu malo te tele pe o vai monga tolu o fale tasi maisi tu malo te tele ina ia faatutusa o mai faamanuiaga mo I tu malo pe o le se lau 5 le back to school funding tutusa uma se lau 5 tangata. But o le tilo na ia I le 2 miliona I le mātou wai tu malo e whaingata ia uti ia o le faʻasoa. Ai whapea lava o te tūlai mai ia whatatala noa nuu ai ave ai whaamua I le tangi sia mai ai a wala o suavai ia ai mai se o le faʻasoa I le tau o le soifuanga. I know it's not a local thing, it's a global issue, but e mafai ona iai ni whaatinonga e whaamama I le avenga I tangata e whaapea foi e le whaapea o le tu whaatutupe ai te tau ona iai ni awa onga e awa o ina I tangata so they can spend wisely, they can budget ma fua le ia le soifuanga ina ia awana I safa se tasi I le mea ua iai nei ia le lalalangi antoa. Maro, o se kasi mea ke mai ka unga le kelo I kumalo. O le whengange o le leilo e kangaka whaile lako whaingi lako poro keki se planning o poro keki. Pe wha moe lava I whong wha vai lako whaia mea ngā. Ma le o work la. O sila I se whainga o ngi se minga po se whangange po se vaenga fo le whainga o inga kanga inga I loa apa lai I kupel poro keke whai lako development, lako poro keke whare a inga po kongongu. Yes, because e tupu umalava e tupu fo il matonu I nei vai lima e mafufau ia te na e fia whai. But
e poloka lava pe whaafeona whai. So it's tau lava ona iai a oa onga ma whaatala noanga. E whaailoa i tangata ma whaamala mai, a e mana o e whaila wati nga ai o le mea lea mana o mia ma le mea lea mana o mia. E tāua le whaatala noa. E loa i fōi le anga waama me whapena, because our people need guidance in everything, especially our youth. Le tupulanga telavo. They're very creative and very, they have the means to do and be successful, but it's the first step that they don't know where to go. So I am here, if I am elected, to guide you and to give you help, because I know how it feels. My shop, my businesses that I've tried, it always so our fono whaʻawae is there already. I want to set up community centers so we can have options for people to come and talk about these things. And whaʻamalama iai awala ma step where e whai iai ia business mātinai. O le whakaangoa le whai koe kumalo, o le aso whingaro le whakaangoa le. Ia, o whaatala noanga o le whaatala noa na whai le lua festival ma le iwa o te le i iai. O le taimi lea e sele sui o le nuu na iai. O lea ua o mai nei o whaatala noanga la ua whai. Ia o le ua maari lie o ma le itu malo e whai. So, it's in the stages of production. O le o whaatala noanga ia e whai nei, ia o lala whai o awala me whapena. E paule whaatala noanga leana o awai atuai le lua vai aso taluai na o talusanga ai awai mainly o le awala lea watu ia lawa it's tono vai lima anga I lalo. Na o talusanga ai I le poloketi I le whaalau tele ina o le awala. Ma ia whaia footpaths and drainage ina ia saunga le mu ia lomanto nuu ai mai se ia le whana wa onga I le anga ia tuma le anga toi anga I whale I le onga. E ke lango inga le lua whai pure koe kumaro, o ngor ko kere koe kumaro. Ai mo se o ngu baba mamau. Ia, ole mea nana sa wale matu I tumalo ai le I vai sa lua tofi. Ia lea la ua vavai ai lea ua tasi. Ia, e tilo fo ia I finangalo o tangata. Pe manana o e lua I tumalo, pe to e vavai le I tumalo, e ave isi no isi tumalo. E kere psi le kumaro, menga te are finga o kongol palming. A fina ngalo ale tumalo te ave fina, o te anu e fina. Pe yo no fai atu. O awe fai maleo, o vai malima e le tumalo, o te tautua mo le tumalo, a fina ngalo le tumalo, e lua tofi, o te alo o te fina. Pafikai, ese le leo lau, o whinga o plans, a me se whelo wanga I aku whinga paroka. Mo saro kei mo foi le lewa, o vai aku le warkaraka whasuru afe la kou whelo mai mo mai. O ke longa o se mele le ke le mo, o se mele le ke le whaeloinga lewa e fio mai lunga le, o le kakospo kalame. Ai me se foi o mai ka waku, I lo wanga ba. Ai renga kai lea, o se kaka mwhai o ngā whawhiko ia ia ko au paroka o ka mo ngei. E ke loa wa sao le mele nga whai e ko whai pule o wha maa vai o mwhai enga e sao mai kong. Ia, e le mawhai ona o tali atu e sao. Ai o le avanoa ua mawhai ai ona o wofit tonu, tali tonu, o avanoa mai le atua. Ia, o la kwaku ngea mangoa, whai mai lau campaign. Inga ia wake lope koe Moses kawa mangoa, o a whela sol paroka. Le aso mua mea, le aso wharaile le vai aso faux pre-polling, le aso lulu, le aso luas fulu iwa o Aperila. Ia, e re koe, msalo e whainkaan koe Moses kawa mangoa, ngo le whai whaolo pisi ia makulanga whaolo iai. Ai, la a wakuru kai mingei, convince o ero kumalo, o oere sui,
o e le sui kai mingai. Pa metai mo le avanoa o te tali tonu. Ua tele ona fufola atu ia a ufuafuanga whaata atitia mo lo tātou i tūmalo. E pe ona o whai atu le taimi wa sola tu mai lo wha tuanga i atea. O tele o tamo e ona o se saili o so utulanga ma walunga pe maji ti ai o loo tamo e ai le tātou whainga pālota o a ue whai ma tau leo whai ma vae ma lima e tau tua ma o tau o le whaalau te leina o lau tau tua ma o tau o te le whailonga tangata o te le whailonga ina e pei lava o lau ngā luenga o lau whai tono le mātou nu o te alofa i so sesi ma o te langona le anga leo no for it tono le tātou i tūmalo. I feel your pain. I share your pain. I am your pain. So I am your voice. And the voice of the unheard will be heard in Parliament if you trust me and believe in me. O te ngā lue mō tangata o mai a mata mai le whāna witi e o lava i au sina o le tātou i tūmalo. Another criteria that I missed in saying i la pule noo ti a kono le e whakasawa i lima i le pule ngā pia o a ufoi ua umana train as a parasocial worker through the Ministry of Women, Soul Talk Samoa and the United Nations to deal with sawanga o whanau i tono ainga sawanga o tina matama i tai ma so se whaafita uli e mafai ona o fiso soani I ainga o lo mana amia so soani I le lima vai ma le letrang o lima. So I am here to be your voice. Believe in me and I will do my best to serve you as your representative of vai maungatolu. Whaafitai ma ia manuia. No whionga pua te pola Filimoni, manguia la whainga paroka, manguia fufanga a wala so mua me. Whaafikai mo le avangoa, whaasoi foia. Soi fu manuia malangi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O a ua lawyer Samoa I nei il mato officer o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale, whale whenga luenga ma superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma faʻasoa I tangata uma o le Pasifika. Aisea a wae tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o ese tangata e mana o mea se fisosoani, wala au mai tatou ofisa nei Prispeni Australia o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima whawha. Ia, le ngā Samoa,
o le whakangonga ma le sui o vai maunga ia mangkua foi ko whala ko la kauwa i le foi whainga pāloka le kiki i nasa mua me e la ko whainga pāloka i luma mai mo i la ko foi o kau mau ia me sui la ko makua ala sa mua lava i o me i o la so ngae vai le whainga pāloka vai mangkonu ia wale whakasamadisi kako sui mai o ke langonga wa whamukai fo kako pokara mangi kaimi whafkai aku i ko whakasi mai ia ma se fo ia mako team o ngā lue ku ngei aso mai e kia ngei mai mankau o kilangi ia ma le ofisa o le Pro TV ma le Tautai A'e manguia e whasausau ngā Samoa to whasui fua Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo Falava and welcome. Keep the flame alive. Samoa strong, we will survive. Yes, 685. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. O le Os Pacific Funerals na whaawai le tasi le afe iwa se lau i whae Sydney, wha mawina o le lua i au unanga o le whale maliwa Samoa ma le Pasifika, o whaawai i Australia. O lea ma u mia sa o loto e tama whanau lawa Samoa. Ua silia ma le tolu sultausanga o lana tautua wha mama avenga mo tātou tangata, ua tele langa waa i le whaafoina o lau unanga, ma ua matua fo ile i loa i le tautua. Mātou te mawhai lava o na mātou malanga atu i maota malao e so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma i ta pena i eil whai ngā malanga, mo le ua wala au i eili atua. E ave se eili atua tu vale mane le mautonu a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hali taimi. E tā ua i mātou o tātou tūmanga nuu malu, ma o lana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tautua i le luas fulwhae tū la i le fitu aso lwa yaso, mātou te ngā lulua e tūsam whina ngalo mana onga o a inga, a e leo so mātou manao. Mo le fia malama lama atili o na sila sila mwhai tau malama lama lea i le mātou tū lau whamtalanga le website
www.auspacificfunerals.com.au po le telefoni le totongia tasi tautulau valuvaluono fitu o le national o lua fitu lua fitu fitu fa valu tolu o le matou telefoni feaviai o fali mo o tolu tasi fa iva lua ma fesili mo le tamaitai pule Naomi masina mua manatua nei le tautua o le All Pacific Funerals Australia lo fale maliu le momoe ai tautua ina o le alofa ma le whaamama avenga. Oi, kau! Come with me. This is where our adventure begins. Pese atu mafamatala Lo matamo fiele mafai upuna famatala Ua numera tasi foi oe ile Pacifica La Samoa La Samoa Fa'amua le atua o ia o lo ufa'ai Ao mai ki puapuanga Fa'amalo si tu maupea O te alofa ia te oela Samoa Ne mafai o nanamu tu maupea o te alofa ia te oela Samoa La Samoa La Samoa Fa'amua le atua o ia o la ufa'awae Ao mai ni puapuanga You call it paradise, we call it home. This is Samoa. Afio maya, ilo ainga. Le no fuanga e matua fata waina iso o stangata. Au e fata pena I mono tu wa eziatu, siaki mua pepe balanga I le malaiva le tele. Ona e anga ine ilo tuto ngavandi, o lo o yai le tatou VIP terminal. Ma e whaanga solo ai loa I le security. Ona e ulu whalero lea I se vai ngai matua I mahofa tele lava lona mātou ofi. Le whaleolo airport VIP. O lono winga o oe o se tangata matua tahua tele ia te matou. E te se e le malu o te tonu o mātou potu whaatalitali. Ma mai moa I ata te whanga whaafiafianga ma so o se porokalame I a mātou wala ata ese. O au mea inu uma matau mawha Samoa ese mo le taimi mua e te tau nuu mai ai e le eiso na te tongi a o whaatalitali ai lau whai malanga ese atu. Ko nei whamarianga uma e te maua I le nao le se lau sa fulu lima tala mo tangata mātutua. Ai lua so mara lima tala mo whanau I lalo sa fulu lingua tausang. E paulawa le mea e te whaia o le te tongi online o na whaali leo lau City I le taimi e te taunu ai. E te whaonga ina so o lava se vaenga o le VIP I le pito I lunga po le pito I lana. Mo au whanotanga, Zoom, ia po ni mahalolonga papua o ta pena I lau whainga amlanga. E sili lava lau ainga mon, le whanayolo airport VIP ko. We will not hide. Famalosi keep the flame alive. Samo strong we will survive. Yes, 6 safe.
There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today.